पानी कौन सा टैंकर का लाते हैं? पानी और बटली का पानी कौन सा? वो टैंकर में वो हाथ धोने का वो किधर से भर के लाना है? नहीं वो दुकान से लगता है। आप आओ जो दुकान से टी वो नहीं वो रोज आते हैं जो राइस जो आता है ना उधर ही ये रोज आप ऐसा बोतल यूज करते हैं वो वाला सर हम लोग क्या होता है ये तो इनको सबको कपड़ा देना पड़ेगा इधर जाली उधर जाली सब अनवांटेड आइटम्स जो कुछ है ये सब हटाना पड़ेगा फ्रिज साफ करना पड़ेगा वेज नॉन वेज सेपरेट रखना ये सब बाहर निकालोगे सब बाहर निकालो और निकालो सब बाहर जल्दी और ये सब ढक के रखने का ऐसा नहीं चलेगा डब्बा नहीं ये क्या है बना के रखा इधर ये सब ढक के रखो ना क्या चल रहा है बंद करो अभी बंद रखो Our special surveillance drive of checking the hygiene of restaurants has continued now, and we have again come to the Bardes area, wherein outlets in Porvorim and outlets in Anjuna have been covered. The drive, which started at around 4:30 from Porvorim area, where some famous restaurants, well-known restaurants, very well-known Rajasthani restaurant, which was operating in a very bad unhygienic condition. We have asked them to close down and give us compliance. Similarly, some other tea restaurants have also been closed in the Porvorim Sangolda belt, and then we have moved to this Anjuna area. Today, in total, 19 restaurants have been covered today, and around 9 have been asked to close down. Also in this Anjuna area, some well-known restaurants selling Goan fish thalis were also found operating, flouting our norms, and we too have issued them improvement notices, and they have been asked to keep their kitchens closed till the time they have submitted a compliance to us and the compliance has been verified. This is a part of this special drive which we are doing in the late evening, and we will be covering all the top restaurants as well as the ones which are frequented, and any unhygienic premises will be asked to close down. And we also once again appeal to all the food business operators to follow the stipulated norms to ensure hygiene. 9 we have closed, 9 kitchens we have closed. In total 20 with this have been inspected. 9 have been asked to close down because the conditions were inappropriate. The others have been issued with improvement notice with some minor non-compliances. So, Porvorim, Anjuna and Wagator, no? Yes, Porvorim we started, then we moved to Anjuna Wagator area. सर तुम्ही ट्रेड लायसन तशेंच NOCs बीन तेंचे चेक केल्या? आमकां मेनली आमचे FDA चे लायसन्स लागता, सो ते आमी चेक केल्ले आसा, आनी जे क्लोज केल्ले आसा तितूंतले 4 जाणांचे लायसन्स सुद्दां नासलेले. सो ह्या कारणा खातीर तांकां प्रायमरीली विदाउट लायसन्स म्हणजे ते डायरेक्ट क्लोज जाता. आणि बाकीचे यांची थोड्याची जी आमची अजूनही तो पार्ट ऑफ द ड्राइव इज वेअर सम ऑफ देम आर ऑपरेटिंग विथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विच इज इशूड बाय FDA इज फॉर पेटी फूड बिझनेसीस, जे बारीक टी स्टॉल्स किंवा स्ट्रीट फूड वेंडर्स हांकां आसता. पूण जायते मोठे रेस्टॉरंटूय ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट घेवन आपले बिझनेस ऑपरेट करता. सो हाजोय जो आसा आमी अवेरनेस केल्लो आसा, तांकां नोटीस दिवन
जी प्रॉपर लायसन्स कॅटेगरी आसा तितून मायग्रेट करूंक सांगलेले आसा. येस. सर आमी पळयता कोस्टल बेल्ट जाल्या म्हणटकनी जे फूड प्रॉडक्ट्स असतात तशेंच MRP जे रिटेल प्रायस असतात ताचेर खंय तरी जे वेंडर्स आसा न्ही ते एक्स्ट्रा चार्जीस लावन खंय तरी ते टुरिस्टां कडल्यान पयशे घेतात ते कित पर्यंत तुमच्या हेतून अंडर येता? मेनली ही जी MRP ची जी तुमी सांगला न्हू ते डायरेक्टली फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स एक्टाच्या एम्बिटान येना, कित्याक फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स एक्ट कन्सर्न्स मेनली हायजीन. पूण हेंवूय टॅकल करपाक आमचे कडेन 2 रेमेडीज आसा. एक तर आमचे जे कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट आसा दॅट इज अ व्हेरी पावरफूल एक्ट अँड वीच इज रेग्युलेटेड बाय दी कंज्युमर अफेर्स डिपार्टमेंट वीच इज लिंक्ड टू द सिव्हिल सप्लायज डिपार्टमेंट. सो हे डिपार्टमेंटानूय कंज्युमर डिस्प्युट्स जे आसा ते रेज करूंक जाता थ्रू दी ऑनलायन पोर्टल. आनी नॉर्थ गोवानूय एक ऑथॉरिटी आसा तशी सावथ गोवानूय कंज्युमर रिड्रेसल ऑथॉरिटी आसा. सो ही एक जो तेजो पार्ट ऑफ इट. हय. आनी दुसरो जो आसा ते आमचे वेट्स अँड मेजर्स. सो हे 2 ऑथॉरिटीज जे आसात म्हाका खबर आसा की हेवूय एक्ट करता, पूण अशें कोणाकूय दिसता ट्युरिस्टांक किंवा लोकलांकूय काय वायलेशन दिसता जाल्यार दे कॅन अप्रोच दीस ऑथॉरिटीज. येस. आनी तुमचे कडेन कितें स्पेसिफिक्स आसा जाल्यार आमकां सांगा, वी वील ब्रिंग इट टू देयर नोटीस.